Pemirsa penincapan kasus demam berdarah dengue DBD ringgalah ukuran durung munggah kantos titik maksimal. Ini keirucap Keturek Sain Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Kemenkes, Paksi Rein Rondonu. Ketarket aler penincapan kasus dengue kantun sidang lantur. Kaketus saking kantor berita antara Maksi Madarang anutin saking hasil seselah paikatan dane kasus DBD saya nincap nanging durung manggih ring titik maksimal. Ketarka panglimbakan pacang memargi kantos musim pancaroba sanecaki rau. Dane mausang kantos 6 Maret kasus dengue ring Indonesia kauningin kantos langkungan seketalian diri antuk sama sepat diri kauningin sede sangkaning pinyungkan inucap. Anutin saking sistem pemantauan penyakit Kota Bandung, nguningayang wilangan kasus dengue langkungan siu pitung atus, Raris Kota Kendari langkungan siu 100 kasus, Bandung Barat langkungan siu 100 kasus, Kota Bogor langkungan 900 kasus, Miwah Subang 900 sia kasus. Ngeninin sebaran kematian nyani, Jepara wenten 17 kasus, Subang 15 kasus, Kabupaten Bandung 14 krama sede, Kendal 13 diri, Miwah Bogor roras diri. Duaning kasus dengue nampenin panincapan tingkat keterisian tempat tidur utawi bed okupansi rate rumah sakit kantun ring ambang batas aman. Ring sajoning panincapan kasus dengue ring galah ukuran inucap dan tiang majang krama mangdani nenten osah. Manut dani sanidahat kabuatang inggih punike gerakse karasikan angge miwah wewidangan ring sajoning nes penglalah kasus DBD. Dari ngaptiang majang krama mangdaning laksanayang pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+, Raja Kemargiang utamanya nih ritat kales sasi sabes kadi rite pengan mangkin. Bali Pos nguningayang.